Pa open source ili ti software otvorenog koda je pristup u razvoju softvera i mogu bih čak reći jedan tehnološki pokret koji okuplja ljude širom sveta i omogućava im da zajedno učestvuju u razvoju softvera koji je besplatno dostupan na korišćenje i dalje razvoj drugim ljudima. Znači, pokret je počeo baš na univerzitetima zato što su uočene velika ograničenja koje su komercijalne licence za korišćenje softvera imale u to vreme i da bi se prosto omogućilo brži razvoj i korišćenje i pre svega edukativna primjena. Dakle, na univerzitetima je ceo pokret započeo, ali vremenom kako su ljudi uvidjeli koje prednosti pruža i koje mogućnosti za inovaciju, taj pokret se brzo proširio i u industriji. Na početku je software otvorenog koda bio daleko iza po kvalitetu od komercijalnih rešenja, ali vremenom kako se sve više ljudi uključivalo u to i kako se pre svega razvijala sama metodologija razvoja, jednostavno ljudi su vidjeli šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, pronašli su način da cijela ta priča pravi kvalitetan softver. Tako da danas je čak, ja bih rekao, i suprotna situacija, da su mnogi open source softveri kvalitetniji nego komercijalni softveri. Zašto? Kada je softver open source, njegov izvorni kod je dostupan na internetu i svi mogu da vide kako je napravljeno i ljudi ga usavršavaju. Zatvorena rešenja niko ne zna da su loša i tek kad iskrsne problem, onda se vidi koji su nedostaci. Problem sa open source-om, moramo to i reći, jeste što ne postoji zvanična plaćena podrška. Tako da ukoliko imate neki problem, ili ste prepušteni sebi, ili ako imate sreće, neko ima sličan problem ili će vam neko pomoći. Tako da jedna i druga stvar ima svoju, da kažem, primjenu. Ono što je jako značajno u nauci, sada recimo open source je glavni pokretač razvoja veštačke inteligencije. Znači sve biblioteke koje su nastale, sve su došle iz open source zajednice, čak i komercijalne kompanije koje razvijaju svoje rešenja, činju ta rešenja pod licencama otvorenog koda kako bi što više ljudi krenulo da ih koristi da razvija svoje rešenja zasnovane na njima. Mogu da kažem, u posljednjih godina počeo da se primenjuje u mnogim drugim oblastima, ne samo softveru, pre svega u hardveru. A takođe i u drugim oblastima, ne samo IT industrije, nego da outsourcovanje tih rešenja i kolaborativni rad partnera, da kažem, u istoj oblasti, razvoj nekih rešenja koje će da budu besplatno dostupna svima i ne samo besplatno, nego će imati prava da ih menjaju. Znači, open source nije samo priča da je nešto besplatno, nego i pravo da se nešto menja i da se razvija. Znači, to je ključno pravo koje se stiče. I open source je krenuo pod pričom slobodnog softvera. Znači, open source društvu daje slobodu, obezbeđuje slobodu, nezavisnost od softvera koje se nude pod komercijalnom licencom. Znači, osnovna ideja open source pokreta je bila sloboda. Sad, ta sloboda je bila garantovana i ograničavala je komercijalnu primjenu i bila vezana prvenstveno probitno za GPL licencu i GNU pokret i zato su kreirane nove licence pod kapom open source inicijative, pre svega Apache 2 licenca, MIT licenca, koji su malo umanjile, da kažem, slobodu, ali dalje su omogućile open source softveru da se koristi u komercijalne primjene. Tako da, ogroman uticaj ima i na društvo, i na tehnologiju, i na stvari koje će u budućnosti biti pravilne. Glavna stvar je upravo u tome što open source nije samo stvar vlasništva nad softverom, nego znanja do koga se može doći analizom tog softvera, analizom izvornog koda. Znači, pored tehnologije koja vam je neophodna da biste nešto napravili, vi dobijete i znanje koje koristite da bi to mogli da onako sagledate kao cijelinu. I ta razmjena znanja koje besplatno stoje dostupno na internetu, praktično samo treba internet konekcija, odete na te sajtove na kojima to stoji GitHub, znači najveći trenutno repozitorijum, možete vrhunski softver iz bilo koje oblasti da vidite jednostavno kako to ljudi rade, kako se to pravi. Da krenete sami nešto malo da čačkate i da vremenom
se uključite u timove, da doprinosite timovima koji su na najprestižnijim svetskim univerzitetima.